tugatiriri ona mishini kugia na thayo furori witu ina thayo in the mighty name of Jesus. There is nothing missing, there is nothing broken, nothing, my Father and my God. Ona tugishoka biashara citu itikwanangwo, ona ma supermarket matigutuangwo mwathani. Ni tugatiriri we niwe murangeri, we niwe murangeri wa biashara citu, we niwe murangeri wa mishii itu, we niwe murangeri wa furori witu mwathani, in the name of Jesus. Lord, we thank you. Father, ni tugucokeria ngatho ona ramani thibitari Jehova tukianirira rucini rwa umuthi ni njui ati ni kuri makuhona. Jehova, reke maigirwo ni thayo, mahindi mao maigirwo ni thayo, meciria mao maigirwo ni thayo, mihumu yao maigirwo mwathani, aria mena respiratory problem, Jehova, reke mahone right now in the name of Jesus. Reke mahone right now in the name of Jesus. Cancer show the mwathani ni twacikomithia thini wa ritwa ria Jesu na tuga ni ciguthira, gutiri cancer igu spread mwathani in the name of Jesus. Mirimo ya maguru, mirimo ya mahindi, mirimo ya meciria, mirimo ya ngoro gutengera mwathani, high blood pressure, I rebuke you in the name of Jesus, and I declare that hypertension ni guthira in the mighty name of Jesus. Rucini rwa umuthi Jehova ni urathamaka bururi-ini witu, we niwe muthamaki munene, tutiwe muthamaki ungi. You rule with justice and your kingdom is established on righteousness, peace and joy. Lord, righteousness, peace and joy. Uthamaki waku mwathani uhanditwo on righteousness, na tuga bururi-ini witu mwathani ona ithuĩ Jehova ni tugukorwo turi andu athingu, ni tugukorwo turi na andu marakuombe, ni tugukorwo turi andu mwathani marathikiriria kiugo giaku, na tugathoma maandiko maku mwathani, na tugeka uria urenda, ona ithuĩ tutige kurema, tutige gukorwo turi rebellious mwathani, because your word says gutiri tofauti ya rebellion na urogi. Witchcraft and rebellion is the same. To rebel against you, Lord, tuhana ta andu mara practice witchcraft. So today in the name of Jesus ni twagucokeria ngatho, ndokwambararia Jehova over our nation. Mafurori mangi mwathani marituroraga makauga atiriri, indeed this is a blessed nation. Kenya is a blessed nation. Kenya is a blessed nation. In the mighty name of Jesus. Amen. 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 Wow. And amen. Mungu akubariki. Amen. Wow, ni dakika 18 muthikiriria thaa 11 cia rucini na twi live on Kameme FM official page. Yes. Mwena wa Facebook. Thank you Shiko Stacy, asante. Thank you so much. Yes. Riu rucini ro muthiro ekugatia. In fact gihoya ri hari rugwenda nigwe haririe. Yes. But there's something roho muthiro ajira I share. All right. Kuma ifuku-ini ria Ayubu 5. Okay. Ayubu 5. Ayubu 5. Kuanzia mstari wa 20. Okay. Where are you, Ayubu? From verse 19. Job. Ayubu. I was telling my friend Ajuregi ati Ayubu ni Job. My God. Watu wanajua. Ayubu ni Job. Ayubu 5, Job 5. From verse 19. All right. Ifuku rĩake rĩrauga atĩrĩrĩ, nĩ arĩ gũteithagia hingo ciothe rĩrĩa ũrĩ mathĩna-inĩ. Great. In fact, this word has come gihoya. Wow. Nĩ arĩ gũteithagia hingo ciothe rĩrĩa ũrĩ mathĩna-inĩ. Hingo ya ng'aragu rĩ, nĩ arĩ kũhonokagia ndũgakue. Na hingo ya mbara rĩ, agakũhonokia ndũkoragwo. Amen. Gutiri mundu urakua, gutiri mundu ona umwe urakuo muthi. Yes. Gutiri stray bullet igukora mwana githaka, igukora mundu o wothe, mutigukwa na stray bullet, gikuo giguka na kimuhituke. Hallelujah. Hallelujah. No one is dying today. Amen. Yes. Amen. We declare. Amen. Akauga atiriri, tondu ni kiugo kia Ngai turarugamira. Ndakwirire this is how you pray. Ukari kiugo kia Ngai ukauga. Augite atiriri, hingo ya ng'aragu ri ni ari kuhonokagia ndugakue. Gutiri mundu urakua ni ng'aragu na gutiri mundu urakua ati ni kwaga irio. Akauga na hingo ya mbara agakuhonokia ndukoragwo. Ni ari gukuraga wagerio igenyo waigerirwo igenyo na agaguthara mwana ngikowoka. Yani gutharwo niki kuma na mwana ngiko na andu akoga we tu agaguthara agatamburuki guko kamenya uyu ndeku ndekukorerwo ni kindu giki. Yes. Uyu ndakwanangu. Yes. Na hindi ya igenyo aigerirwo igenyo akauga atia akagukura. Wow. Akauga atiriri gathoni tiga gutindo kiare tiga gutindo duke defend. I am your defender.
Amen. I am your vindication. Niniguko ndutige kwiyaririria ndutige kwaria twiragwo ibuku rigeriugaga atiriri ona riria magagutwara igoti-ini ri ni nie ngakwira uria ukauga. Wow. Yes, tiga kwihariria uria ukera shaitani riria goka wiha menya Ngai so much ati muthenya uria magagutwara ri ona tondu nduru ungicokeria ngomre Ngai agakwira mucokeria u. Yes. Amen. Yes. Yani agakuhe ciugo. Akuhe ciugo. Yes. Verse 22. Ng'aragu na haro cioka ri ni urici thekagirira. Oguo na ya oguo. Oguo. Wow. Ati ng'aragu na haro cioka ni urici thekagirira. Yani ukarora ng'aragu ugatheka na haro ugatheka. Yes. Ng'aragu ikarigwa ati ngugiukite gukwananga niki urathekerera we nawe niki ikehera igathi. Wow. Sometimes ugikuwa na mathina maikire ri theka mathekerere we force gutheka. Yes. Tondu riri ni uramenya wina uthiini waku. Exactly. Yes. Mwinau. Wow. Because what matters hindi ciothe ri ni no mwinake. Yes. Mwinau, who are you with? And of course it is God. It is him. Yes. Yeah. Ng'aragu na haro cioka ri ni uricithekagirira ndutheke muthenya wa umuthi uthekerere ng'aragu uthekerere maundu macio urona magiuka na nduritigagira nyamu cia githaka. Yes. You know kwahuka. Yes, kwahuka. Nduritigagira nyamu cia githaka. Yes. Migunda yaku ndirikoragwo na mahiga. Nyamu cia githaka itire gutharikagira. Yani gutire, you know, ukona mundu akiuragwo ni nyamu cia githaka ri ucio mundu spirit ya Ngai ni mwehereire. Yes. Nyamu cia iki akiri kiugo kia Ngai. Nyamu cia githaka itire gutharikagira. Yes. It's not godly. Okay. It's not godly kuragwo ni jogu. It's not godly kuragwo ni something ya githaka. Because will ya Ngai yes akumbire ugiuka muthenya uria wokire guku thi uture guku thi umurutire wira muthenya waku wa wira wathira ri ukome. Yes. Uhuruke. Gwitagwo kuhuruka. In fact bikorege gwa atiriri andu a Ngai ti gukua makuaga ni gukoma makomaga. Ni gukoma. Yes, ni toro mathiaga. Yes. Wakiuragwo ni njogu ate. Wakiuragwo ni ki. So in fact ugikona uguo ri you know that is not the will of God. Ucio ni wira wa shaitani. Wagio ni kumukumithia. No mere ukunduka gugacoka. Ndikae gugakuona guku. Ndigigakuona guku ringi. Tuka yeah. Umwire tu oro ngethanira nawe. Don't dare. Yes, don't. Ona ndukarikie sentence. Yeah? Nyamu cia githaka itire gutharikagira. Verse 24. Ureikaraga hema-ini yaku ya thayo. Wow. Peace. Hema ndirikoragwo na thayo tu. Thayo tu. Wow. Gwaku nyumba ni thayo. Biashara yaku ni thayo. Yes. Street ni thayo. Yes. Highways ni thayo. Rera iguru ni thayo. Guku thi ni thayo. Wahanda mbembe mugundu ucio ukaigua thayo ukaruta mbembe. Wahanda mboco mugundu ucio ukaigua thayo ukaruta mboco itari cionekana. Mahiu maku makaihurwo ni thayo magaciara mahatha. Ciana ciaku igatura na thayo igathie cukuru ikarikia cukuru itingicina cukuru ona cieru guthia ate makarega tondu ni ciana cia mundu wina thayo. Wow. Maundu maku mothe makoragwo na thayo. Maratha makuo ni thayo. Yes. Wathi wabici gwaku ni thayo. Biashara-ini yaku ni thayo. Maundu maku mothe makoragwo ni thayo. Uthirurũkagirio ni thayo. Arafu kauga atiriri. To verse 24. Ureikaraga hema-ini yaku na thayo. Yes. Na watuiria mahiu maku ukona mothe mariho. Yeah. In fact, this one is diraruta. The deeper whatever. The deeper meaning. Na hiyo deeper ya kizungu. In fact, wacha leketu thame ya kizungu. Si tunajua kizungu pia. Yes, we do. Ya kizungu inasemanga. Ya kizungu na niyo rutaka this word very well. Job chapter 5. Just give me 1 minute. All right. Job. Where are you? Job ni orire. Ayubu, Job. Yeah, Job 5:20. Kauga atiriri. Na githungu I like it in English. Yes. Ndiugaga in English kauga atiriri.
you shall, let me read it in another version ino ndirarehe uria ndirenda ikauga atiriri you shall know that your tent is in peace. Your tent yaku ri ni verse 24. Okay. Tent ri ni your dwelling place, your workplace, maundu maria ureka kuni ku tent yaku. Yes. Atuwoka guku gathoni ukaigwa gikeno tikuigwa kieha ni kuri andu mathiaga wira makaiyurwo ni kieha ukaiyurwo ni depression wina maithori agakunugunika kunegena Ngai akauga atiriri mundu wothe uriendete ri aringiraga wabici akaingira gwake mucii akaingira biacara yake akaiyurwo ni gikeno akauga atiriri you shall visit your dwelling place and find nothing missing. Yes. Wow. Atiri ugikinya gwaku nyumba ri ukarora ukona wow everything is intact gutiri kindu kibreakete ugacoka ukarora at the end of the year 31st of December 2026 watara indo ciaku ciothe ri gutiri kindu na kimwe kiurite mwaka-ini ucio ciothe ciho ng'ombe ciaku gutiri yakuire gutiri mburi yaku yakuire gutiri auctioneers mokire kuoya indo ciaku 2026 ciana ciaku ci muoyo ciothe mutumia waku ari muoyo muthuri waku ari muoyo biashara yaku na koro irari na iri oho. Do you know that matters? Ate nduri urahinga biashara yo. Yes. Ni nduri wega fiu ni. Yes. Onakuru ndura make as much profit. Biashara yo nduri urahinga ni kuri ndo mahingire na makiedia na magithi na makiumira na magithi. You are still there. You are still standing. You are still breathing. You are still alive. Gathoni you are still alive. As long as we muoyo muthenya wa umuthi tutige kumaka tutige gwitigira tutige kuinaina tutige kuma gwikara ngoro ina mete ndukire na ugi atiriri wikunyange na uge ni ndi muoyo. I'm alive. Yes, true. To do as long as you're alive it takes one day for God to turn things around. Wow, just a day. One day. If ukuregeri ukaka one day is like 1,000 years. Ngai no ekike undu mothe thaici tukiaria hari mundu ratuthikiriria gathoni na maisha make macenjie maisha ma ciana ciake macenjie maisha muturire wa muci wake na njiarwa ciake cicenjie forever because of one someone. Kiko kia mundu gicenjie in one day. Ngai agarure muthuri ucio Ngai agarure mutumia ucio na maisha ma muci ucio macenjie kundu kurari kuharagane gugacenjia muci urari uturagana maithori na kieha ugacenjia muci ngoma arabangite kurehe murimu wa cancer ugacenjia mukamuhingira murango because the word of God is powerful. Ikauga ati na githungu ati 26 yes you will come to the grave. You will come to the nigoka ugoka berera-ini at a full age. We uturite matuko ginyoka nyotoka fiu. Yes, nigo ifuku da kurauga. Nini dataura githungu kiu. Yes, in fact I like it. Ebu taura rege. Taura ikalite matuko maku mothe ukamatura ginyoka nyotoka. Ginyokera mwathani. Ai ni ndira reke njoke. We yes ati joyare uhurukia yes nuna ru ha ino ndiraruta uguo ikauga atiriri you shall come to the niwe ugoka tigberera igagwita. Imagine ni mimi ninaenda sasa. Yes. God. Yes. Nikore ugo atire ndikatira kwira ungiona mundu rarago ne hitire that's not the will of God. Tondu we wagio ne kuga atire ne guthie ndirathie na reke ngwire gathoni ona muthenya waku wa guthie ndwago ne gukorwo ri wa accident. Okay. Wagio ne kumenya ne guthie ndirathie ugeta nyumba yaku ukamishokaniriria ugeta ndwaku ukameta hamwe ukamera riu ri ne guthie ndirathie ndagutigo nao niguo Jakubu ekire. Yes, chapter 49. Yes, Genesis. Etire nyumba yake yothe. Akimeta othe. Akimera we mundu gwitwo Ephraim. Yes. When we were hinya wakwa. Akimuhe. He spoke to each of them prophetically. Wow. Yes, akimahe prophecy. O niguo gatwika. Wena niguo gatwika. Wena okahano, wena okahano, wena ohano na niguo gwatwikire. Na agikoma. Daudi ifukuregeri ukaga atiriri when David had served his generation he slept. We gukoma
wega tu na thayo na nĩ ũwagĩrĩire nĩ kũmenya nĩ mũthenya ũrĩkũ nĩ ndarĩkia wĩra wakwa gũkũ nĩ wathira tondũ gathoni gũkũ nĩ gũcera nĩ gũkũ nĩ gũtũmwo twatũmirwo nĩ assignment tũkoretwo gũkũ ti mũciĩ tiga gũikara tarĩ gũkũ tarĩ gwaku tarĩ kũrĩ mũciĩ tiga gwĩciria atĩ ũgũtũrwo hinyagĩrĩria andũ atĩ gũkũ nĩkuo mũciĩ tiga gwĩciria atĩ gũkũ tondũ nĩ wokire nĩgetha ũtunye andũ mbeca na ũmahinyĩrĩrie na ũmorage na wĩke ũrĩa ũgwĩka gũkũ ti mũciĩ gũkũ nĩ assignment. You are an ambassador. Nĩ gũtũmwo watũmirwo kuma another kingdom ũke gũkũ o represent kingdom wĩyo na warĩkia wĩra rĩ nĩ ũkainũka. In fact, let me give you a picture. Ambassadors tarĩ US rĩ hĩndĩ makinyaga makauga atĩrĩrĩ kũngĩgĩa na haro bũrũri rĩ na mena ambassador kũu rĩ mamwĩraga ainũke makamũrecall. Ntiguo makauga our citizens men in danger tarũ rĩrĩa kũrarĩ na which country for example Israel when kulikuwa na even kina Dubai those areas there kũrarĩ na problem re Americans took their citizens makimainukia ndugu kwina haro egutina haro abai muinuke rĩrĩa kwagĩa vurugu re Americans can even close that embassy na moya andũ wao nĩguo mamere abai muinuke kuti kwega gũkũ rĩ ũngĩkona tũtirĩ tũrainũka rĩ gũtirĩ na maũndũ maingĩ. We have not been recalled. Yes sisi hatujakuwa recalled bado mambo iko sawa because kingdom ĩrĩa atũtũmire gũkũ rĩ ĩngĩkona nĩ gũthũkire mũno rĩ nĩ gũgwĩte kwĩraga inũka. So if you're here today gathoni rĩ na no ĩra tũrakĩruta rĩ ti kũũru nĩ kwega kũroretwo wega nĩ Ngai. Bado mambo iko sawa hatujaitwa siku ile utasikia tumeitwa leo niko kama ti kwega. Minister. And people, embassies recall their citizens when things are bad. When things are not bad, everything is okay. You will arrive at the grave. Ne woga vie tiki kugegagweta. Ne woka ukauga atirire. Mwathani muthenya wa Tuesday re. Kana go ka Wednesday hihi. Juke Tuesday kana Wednesday agakwira which one do you think is okay? Come I think Wednesday nigetha Tuesday gaharire nyumba yakwa na thambie na jete andũ akwa na ndimabange arafu juke you will arrive. Wow. Wow. Yes you will arrive to the grave at a full age. Yani last week tugire full age niki 120 that is the full age. Iyo niyo miaka ya Ngai yeyugire atiri ndigũtũra ng'ang'anaga na mũndũ miaka yake nĩ igana na 20 na nĩkĩ wonire Musa akwire at 120 no igua we must get there igana rĩa 20 no ginya you have to take care of this body tondũ tent ĩno nĩyo rĩu problem mũndũ agakorwo anyihĩtie acirinkĩte nacio ndũngĩciringa by the way 120 tugakorwo twana tũirĩtu tũnini kai Sara Sara rĩ narĩ na mĩaka igana Sara ĩrĩ na mĩaka 90 hakuhĩ igana na kũrĩ mũthamaki wa mwendaga mutumia wa 90 years muthamaki akauga aca nĩ ndĩrenda nataka Sara. Why you saying at 22 ago to anate 22 tũirĩtu tunini. Hallelujah. Na ndoiga amen to that. Yes tukweta atĩgĩrirwa kahana atĩ akandĩra mendo no Sarah 90 years kuri muthamaki nĩ amwendaga na akauga nĩ aramwenda mpaka Ibrahimu henanagie ni my sister namtamani ucio mutumia hanaga atĩa ndakire nyarari biũ 90 Niki tundafikisha you will arrive at the grave at a full age as a sheaf of grain ripens in its season. Ngano nĩ igethagwo ĩtarĩ rakũra. Ngano no igethwo ĩtarĩ rakũra bado hapana. So kwa nini sisi tunataka kugethwo tutakurĩte tutakurĩte utakiri urakinya hebu na Kikuyu inasema aje? Hebu nisome hapo mwarisho wake wa 26 ati otoria ngano igethagwo yakura we ukarutwo thino ni ukuru yes ni ukuru ni bullet. Asha. Yes
ti accident, ti cancer, ti diabetes, ti kwaga, ti murimu wa depression, ti suicide. Yes. So now what happens? Kureria nona maundu macio ragwita ti cancer, ti kurathwo, ti maundu matiganite gwitwo agene gwitwo. Ti suicide. What happens? No. Okay, so what happens? Na nikio gatho ni Ngai atuigite ha twi nawe ri nigetha twire andu atiriri. When you see cancer, it's not the will of God. It's ti wendi wa Ngai. Ni wendi wa ngoma, ni wira wa shaitani. Tondu wira wa shaitani ni guthukia, ni kwananga na kuraga. Yes. Ni wira wa shaitani. Ugikona mundu ende commit suicide, mwire aca muthomere no mwire atiriri, ngano uria ngano egethagwo yakura ri, we ukarutwo thino ni ukuru. Yes, ni ukuru. Yes. No ni amwe magikinya handu ha kwiruta muoyo. Maybe shida mingi ginya withstand. You see, madina maria aragerera. Yeah, madina maria aragerera, but they need to hear this word today. Yes. Right. Ati ti mathina magakuruta thi, ti murimu ugakuruta thi, ti hiti igakuruta thi, ti jogu, ti muruthi ugakuruta thi, ti accident, ti ngaragu, kire kigakuruta guku thi ri ni ukuru. Yes. Tikuragana taru nona tikuragwo. Yes, ora marora gashoka kwa muthuri ni oraga ciana mutumia. Yes. Acio reke ngiko ni magone guthikirira kiugo giki kia Ngai mamenye atiriri ungimenyana na Jesu gathonire mutwarane nake ri umumenye kuna na kuna na kuna na kuna ri ni ukamenya ati kindu kiake ni guturuta guku thi ni gukura. Wow, great. Yes. Na kuguo ibuku ria Isaiah 65 riugaga atiriri mundu angigakinyia angigakua ena miaka igana ri gugatuika ucio ni mwana. Yes. Bado ni mtoto. Ako ni katoto. Tunaenda kuzika katoto. At 100? Kako na miaka ngapi? 100 years. Ni kana. Wow. Yeah, tuma mathiko makana. Yes. Okay. Mukana kauga na miaka igana. Yes. That's what the word of God says. Kire atuma andu marware depression gathonire na andu mahinyiririke ri na ngoma aingire ameherie ihinda rĩo ritakinyite ri ni kwaga kumenyana na Ngai kuna na kuna na kumenya kiugo kia Ngai. Yes. And they need to know the word of God. Ungioya kiugo giki gathonire ugithome uthome uingiragwo ni thayo mahindi maku makaingirwo ni thayo ngoro yaku ikaingirwo ni thayo mahori makaingirwo ni thayo kidneys ikajia kurugaruga maundu maku. In fact, kuthinyo kaigwa kokokoko ni ora makenire tondu kiugo ni kiri muoyo. It is called the living word. Yeah, it is. It is alive. Yes. Ria twathoma muthenya wa umuthi ri na mundu ya kiugo giki ri na acanjamuka na akena ri na uga ni ndigukua ri ucio mundu ndangikua. Yes. No kuri mundu rauga atiriri ni Ngai ngaragu ino ni kunjuraga. You have already prophesied. Murimu ni ukunjuraga ni wewe prophet ni wauga na muga gutiri Ngai angika already ndaruta ciugo icio kanua no ruta ciugo icio kanua ugirore ibuku ria 1 Kings chapter 19 Elijah akinyira handu atengerio muno ni mutumia gwitwo Jezebel athire akiuga atiriri nie ni ndirenda gukua Ngai yake mwira ni sawa. Yes, Elijah. God said ni sawa. Ni utakirido the will of man is very strong. Ngai ndangithia against your will. Yes. Ugigani ngaragu ino ni kunjuraga ri Ngai yake okay. Tondu ni ronekana ndurarie kiugo kia Ngai. Okay. Yes, ndo kiugo giake. Tondu angikorwo ugite ugakua ni ugukura ri urakiuga ni ukoragwo ni ngaragu ate we ndunjui. You don't know me. Yes. You don't know me. You don't know me. Kuhoya gathonire. Yes. You stand on the word of God. Nie ndigakua. Ndikoragwo ni ngaragu. Ndikoragwo ni muruthi. Ndikoragwo ni mahiga. Ndikoragwo ate ni accident. Ndigakwira accident na ndigakwira mwakine. Ibuku ria Ngai in the book of Job chapter 5 verse 26 yugaga ngarutwo guku thi ni ukuru. Yes. So you stand on that word. Ono ngikona ihuhokanio kauga ngarutwo guku ni ukuru. Ono ngikona murimu ngarutwo guku ni ukuru. No amenye kwi mundu ngitura na murimu mwiri ucio na murimu ucio ndukamurage. Yes. Yani ako tu. Yeah. Akienda inapimwa na inaonekana. But no Ngai no ramuiga muoyo. Exactly. Wow. Ni ku depend no ri urauga. Okay. Kuri mundu ruga nie u niguo kunjuraga na kuri urauga nie ngarutwo guku ni ukuru. Na mari wodi imwe kaba gwikuti haha tikaba gwikuti haha. Yes. By the way, Job 5 verse 26 verse 26 tikaba kugo uguo ni kuri andu mari wodi tha ici andu eri kuri uruga woi mwalale gokwa kuri uruga ni garutu guku ni ukuru. Yes. Ucio aka discharge ugakua.
Okay, that is how the word of God works. Todo araikare gathonire no na thaishi as we are ministering right now. There is a record that is being recorded somewhere. It is called the book of remembrance. If you can remembrance on the 25 of June at 5:41 gathonina Alice ne mauga makaruto goko ni okoro ne kadeko. Yes. Wow. Yes. Wow, powerful word. Powerful word. Yes. Ndakura Sara muthamaki amuhingagira rithoguo na at 90 years. Yes. Na ithuĩ ati yo 30 na ndongiona muthuri. What do you mean? What do you mean? Right. Yes. You need to stand on the word of God. Amen. Amen. The last verse. Ikauga atiriri. Atiriri ayufu. Yes. Niguturia tuturitie maundu macio. Nigutuiria. Yes. Atiriri ayufu nigutuiria tutwiritie maundu macio ni mama. Yes. Neno ni la ukweli kabisa. Ni la ukweli. Maundu maya twathoma ni za ukweli. Yes. I want you to understand that mweri 31 mweri wa 12 2026 tukarorogwo tugeciana ciakwa cieku wako sawa. Hallelujah. Tukarora tukona account yako ina mbeca cigana ona ni kuongerereka ciongererete. Hallelujah. Because nothing missing, nothing broken. Yes. Rona ure kurathi na mbere Kenya na ugia atiriri ni njui mweri 31 wa 12 2026 ni ciana ciakwa igakorwo cirikite cukuru, ciana ciakwa igakorwo ci sawa, mucio wako gakorwo rugamite, hiko giako gigakorwo kirikiega gukira last year, maundu makwa mothe makorwo mari mega because God has moved him from glory to glory to glory to glory. Amen. Amen. Biashara yako yakorwo igika wega gukira urikite. Maundu ma turona they are temporary, unatiga kumarora, unatiga kuona news. Muthenya wa umuthi thi wihikunike uthome ibuku riri Job 25 Job chapter 5 from verse uthome the whole day. Ona kwa guthoma verse by the whole day. Uigirwo ni thayo utigane na kuona maundu mara marathi na mbere. Yes, tondu macio ni magukuhingisha. Sometimes we spend so much time kurora maundu maria andu marauga iguru ria bururi gukira kurora maundu maria Ngai arauga iguru riaku. Taru urecio ni gana taru me kiria merorera thaici na ni thaa 11 shwari ona ndugiturie maru ambio hoye at least handu ha guthikiriria uria andu marauga iguru ria bururi ri nduthikiriria uria Ngai arauga iguru riaku. Akauga atiriri ni tutwiritie. Gutwiria ni kigathoni. Ebu just explain. Gutwiria ni ku research. Ni twikite research. Ni turorete. Kwina evidence. Ni tuonete andu mekite ugana magekate. Ni tutwiritie, ni tuthuthuritie. Kogwo you have taken time. Ni wishirite maundu macio. Yes. Na kweli kuri mundu ugirio na getura ni kuri mundu yes kugwo ni uthuthuritie ni utwiritie ni wekete research maundu macio me ngoro-ini yaku matire ha kiongo na maingira ngoro-ini yaku gathoni guti mundu ungimaruta shaitani ndangiruta kiugo kiria kiri ngoro-ini yaku akuruta kiria gi kiongo-ini giaku no kiria kiri ngoro-ini uhandite ukarimira ugaitiriria mai kindu kiu kina mizizi ni gukura kirakura ngoma ndangimunyura kiugo kiri thiini waku. Amunyuraga kiria uraiguire arafu ukahitukira. Don't take time could let that word settle. Kidirikike. Yes. Gia kidirikare. Yes. Gia kidirikare. Ugaitiriria mai. Guitiriria mai ni confession. Ni ngakua. Ni ukuru. Gauma guku ni ukuru. Yes. Garuto guku ni ukuru. Ni gukio kia Ngai kiruga. Now we are watering. And I'll give you a very profound revelation Ngai yaheire. Ndariga gwatiriri. Why do you say ati when the clouds are heavy they release rain? Nigo kiugo Ngai kiugaga ati matu marito hare mage no rituri ni kuri release marilisaga mai niguo na ni kiugo Ngai kiugete uguo. Ngimuria what do you mean? Akijira atiriri ukiaria gathoni kwina particles ciumaga itiguo. Yes. So when you're talking there is onogekira kiriari maybe something no kuona that a lot of steam. Yes. Kwina water particles ciumaga. Water particles icio ciumare nicio ithondekaga matu. Okay. In the spiritual realm. Matu macio marito hare mai magaitika. What does that mean? Uri oraria ri na miario yaku ri oraria ri ithiage ka form clouds
ya form clouds re it is a matter of time maundu maria ukoretwo kiaria umone maisha-ini maku majurire muturire-ini imone yes waje kuona mucio waku ugithi na mbere wega tondu ni woraria ciugo iria uraria re mata macio uraria re ukaruta re ni matu mara form in a matter of days bura ni kura gwaku gutigutura na ngaragu gutigutura na kieha gutigutura kumite gutigutura gwo muikarite kumagarite gutigutura uguo tondu uri oraria your confessions as you're confessing matu makaform matu marito hare ukona haya ngari ndirauga gohoro wa ni eno yes and so kutadepend vile unasema exactly yes we yes ani hali hakuimenyerera nikigwiraga as a believer you have to be very careful ndugatindage ati hindi ciothe no mucene na atumie muikarite thi anga muraririria anga sijui arekiria ngatia anga nake agararutwo gacio go and ask God ni maundu mariko ugite iguru ria maisha mako. I don't want to know about mundu ungi but what have you said about me? Search the scriptures to area from the scriptures. Yes. Mwathani, what have you said about me? Then maundu macio kaje kwaria. You speak. Garuto guku ni ukuru. Garuto guku ni ukuru. Dikaruto ni ngaragu. Dikaruto ni kieha. Dikaruto ni depression. Dikaruto ni cancer. Ti diabetes. Ti kikaduta guku. Ti hypertension. Ti blood pressure. Ori oraria re. Nogo matu maku marafom. Makafom. Marito hani ure ukiaririe muno re. Magaita mai. Suddenly ukona kwa Alice no riri. It is a beautiful place. Yes. It is a lovely motivation no gutherema ratherema. Mukarigo niki nie haria ndi no matuma kwa ndira form na no kwaria ndiraria na no kwaria ndiraria no kwaria ndiraria no kwaria ndiraria even in the physical. Water rises igathondeka matu marito hare maria mairore magaita mai. It's the same thing with your life. Yes. What are you saying in your life today? Muthenya wa umuthi twe mucie gutire andu marathie wira na ara maragethie ituki but wewe mucire ugwika ati social media kurira your sister kumwira no ona uri kurathi na mbere no you see that is what people are yes which is true anyway wasting your data wasting your airtime on things that have no eternal value mundu mataka guteithia nake ngoma akona uyu ari ndaremenya ona ndo ikigo kiagairo kiugite kana mundu egutira nyumba kiuga ndenda gutwika updated we ndiko na riu nie ndira kumenya ria ngohoya. God can tell you what to pray. Okay, wow. You take a break. Yes, tuthie break kidogo muthikiriria ni ndagika 48 nicio itirukite na ni thaa 11 sorry gucaragiria riri in fact muthikiriria nginya ithu twi haha wimbo witagwo Mungu wimbo mdogo sana ndio wimbo mdogo sana I think ndio hii ninataka thini wa tafarira ya kwigagura kiroho muthikiriria Minister Alice kana mchungaji Alice na nigathani waku na Shiko Stacy ali guku thini wa Facebook live on Kameme FM official tell us page. How we can pray for you then wa muthe turathi mahoya the whole day gathani twe nawe tugutinda mahoya maombi tuma whatever it is that you want us to pray for you na itakuwa asante. You are tuned to Kameme Kayoka Mwingi. Wewe ni Baba, wewe ni Mungu, wewe
Minister zirike dute wira wako Yes. tondu ni njui ni nyendete rwimbo rwa githwiri ndi hare runginyaga those worship na Ngai arogikumio muno no rwimbo rwa flow. Yes, it's beautiful. Na tha nyingi na muthe ntukumenya umuthe bururi-ini wa Kenya ntukumenya ni kuri Ngai. Wow, amen. Today Ndagika 8 manicio itigarite nigetha cihandithi na cara rucini. It is well. Na ndio nduri ungi urenda kuongerera nigetha tugire mahoya-ini riu. Isaiah 28. Isaiah 28 kauga atiriri ati 28 verse 18. Isaiah 18. Isaiah 28. Oh, 18. All right. Ikauga atiriri hindi iyo kirikaniro kianyu na gikuo nikirathario. All right. Wow. Ati nikirekate Nikirathario. nakio kiriko kianyu na bururi waria akuo kiage kiene. Yes. Ikauga atiriri Yes. riria muthiro uritwikania uri muhura umunine maita mothe maria muthiro uritwikanagia ni uri mukoragirira amu uritwikanagia kiroko o kiroko ona muthenya wa utuko mwaigwa undu ucio no kumaka muri makaga muri hana ta mundu yani uria Ngai arauga ni atiriri ona riria disaster igoka ri ona riria mirimu igoka ri gutiri hindi mukamaka kirikaniro kianyu na gikuo ni kiathario. Wow. Yes. Iyo ni ndumiriri njega. Yes. Ati aria othe marari na kirikaniro ona ndorera marecirige no mahure andu muthi mamorage kirikaniro kianyu na gikuo kirathario muthenya wa umuthi ndugukua ona ngienda gukua ndugukua ni ndenda gukwira muthenya wa umuthi gutiri mundu gukua gutiri thakame guitangwo ona mundu urenda gukua ndugukua twarugama na muthe twauga atiriri ni ukurutira Ngai wira waku nduri urarika assignment yaku guthirira thira muri wa gutumire ndari ararikia nawe thina mbere ni guthina mbere na kuruta wira kumurutira wira ugakinya mbirira-ini no karuto guku ni ukuru. Yes. No gathie. No gakinya. No getwara. No getwara. No gathie. Yes. Tiate mbirira ikoragwo yo ihingurite kanua igwetereire. No. Yes. Niwe ugetwara no ukeneana Jesu ugiria atiriri gutiri mundu ngia muoyo wakwa ni ningaũneana. Yes. Nugo gwathire na mbere Jesu cio ari thiini witu na kiria giatumire Jesu oke nigetha atuonie uria twagwo ni gutura ni kwineana ati ni ndirarikirie wira wakwa ni muthaka wira wakwa ni mwega ni ndarikia reke njuke kirikaniro giaku na gikuuri ni kirathario muthenya wa umuthi. Yes. Amen. And it's a beautiful day today. Yes. It is. It's a wonderful day. Yes. Hallelujah. Ona kiugo kiria Ngai arenda twari by the way na guthoreka a completely different message. Ya ungimenya ule gwenda kujia. But who is God? Yeah. Isaiah 35 kauga atiriri verse 1 nigetha tuone time ya kuhoya. That 35 verse 1 atiriri weru ona kundu kuria kwagite anduri ni gugakena ona ruo runguri no rugakena na ruagire rumere mahua manyekine titheru ni rukagira rurute kirio kiro kiingi muno rukene gikeno rukiinaga nyimbo na ruo ni rukaheo riri ota wa Lebanoni niki tondu gathoni ari bururi ucio. Wow. Ati weru ona kundu kuria kwagite anduri ni gugakena bururi witu ni ugukena muthenya wa umuthi tondu wi muoyo na twi muoyo kira kiratuma bururi urugaruge no keneri na kuria kurari na weru kugie na mai na kugie na nyeki na kugie na mahua ri ni ciugo iria turaria turahanda mahua gwaku turahanda mahua ngoro-ini yaku turahanda mahua bururi-ini witu ni kugemia turagemia na turagemia na kiugo kia Ngai. Amen. Wow. Yes. Turagemia na kiugo kia Ngai ati weru ona kundu kuria no imagine kundu kwina desert gathoni kundu kwina kieha bururi wina kieha ugakinya handu mahua makaumira
Ukagenda gucanja mugago kuruhia ni kuri andu maigiraga pate gacenjia andu makagena gikeno makagena thayo ugakenga ni kuri andu maigiraga muci ucio gacenjia itura riu gacenjia bururi ucio gacenjia kai twi guku ngai agiku ithe twira ngai atuhete tuhande mahua guku bururi-ini witu turimire na twarie na kugena riua na kugena riri na kugena gikeno muthenya wa muthi gukuya na riua tukumia njegeke tuthi tukomenye kine tukene na tucanjamuke na twire mwathani thengio ni undu wa bururi uyu witu thengio ni undu wa ciana citu thengio ni undu wa thayo thengio ni undu wa biacara citu ati kirikaniro gitu na gikuo ni gia thario muthenya wa umuthi wi thibitari uretwo ni gukua ati murimu ucio waku ndungihona ndenda gukwira kirikaniro giaku na gikuo ni guthario kirathario right now in the name of Jesus. Ndukuragwo ni cancer, ndukuragwo ni murimu wa blood pressure, ndukuragwo ni hypertension, ndukuragwo ni murimu ucio wa kurio ni nda. I see somebody wina uraturwo ni nda right now in the name of Jesus. The power of God is coming to you gukuhonia ndayo iragutura in the name of Jesus. Mirimu ya migongo, mirimu ya mahindi, mirimu ya kiongo, mirimu ya meshiria, you spirit of bipolar, schizophrenia, andu mahana ta, you spirit of madness, nenda gukomithia thiini wa ritwa ria Jesu. Tuga muthenya wa umuthi ni muthenya wa andu kuhona, ni muthenya wa bururi kurugarugia, ni muthenya wa bururi gukenga, ni muthenya wa bururi mwathani, muthenya wa umuthi andu guikara maturitie maru mwathani makiugaga we muthingu we mutheru we mwega ni utuigite na thayo ni utuigite na gikeno ni utuikite wega Jehova. You have done as well as a nation. Gutire thakame iguitagwo, gutire indo cikwanangwo mwathani Jehova. Ugite tutiririmaga andu ange makoya. We will not labor in vain, we will not labor and another man eats in the name of Jesus. Muici ure ukite kuya nigetha atharie na rehe kieha bururi-ini witu ni twagukomithia thiini wa ritwa ria Jesu. The Lord is God and he is good and he is mighty. Kirikaniro giaku na gikuo, your covenant with death is annulled today. Your covenant with death is cancelled today in the name of Jesus. You will not die today. Look for another day. You will not die today in the mighty name of Jesus. No bullets will be used today. Ciana citu itigukua. The covenant with death for our children, we cancel it today in the name of Jesus. It is annulled, it is cancelled, it is withdrawn in the name of Jesus. Yes. In the mighty name of Jesus. Favanto gushokeria gatho bururi witu nduguthaha ni undu wa witangi wa thakame. The Bible says in Psalms 106, atene mathukirie bururi wao ni undu wa witangi wa thakame. Jehovah tuga, there is no more bloodshed in our nation. Our nation will not be desecrated by bloodshed of innocent children. In the name of Jesus. Ciana citu itugutura cioraga guo. Those stray bullets, we reverse you in the name of Jesus. You will not find our children. You will not find our husbands. You will not find our wives. You will not, in the name of Jesus. Shoot makogeria maremwo in the name of Jesus. Father, we thank you because kirikaniro gitu na gikuo bururi-ini witu ni giakanjo in the name of Jesus. Gutire kumania na reu thayo bururi-ini witu, kumania na reu gikeno bururi-ini witu, kumania na reu gikeno mwathani. We will preach this gospel in the air, in the land, in the sea. Ginya iria reigwe, ginya riera reigwe, ginya the land hears us in the name of Jesus. And the land of Kenya must respond to the word of God. We are saying today that kure kurare ginya na desert, we are declaring today that the rain comes in those places in the mighty name of Jesus. Father, we exalt you. Lord, we bless you today. Father, we declare, King of glory, that even hospitals will be empty. We declare, King of glory, today that even those drug abusers, my Father, they will come to an end in the name of Jesus. Ciana citu tigutura nyuanga drugs. Ni twa maruta rucire rwa muthi, ni twa macokia wega-ini waku mwathani. Twagucokeria ngatho na twakwambararia thiini wa ritwa ria Jesu. We bless you, Lord. We worship you. We give you praise. We give you all the glory. You're worthy of praise. You're worthy of glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Riu ni kutiriha muthomi wa mohoro ni ingira. Yes. Yeah, tuna mohoro muthi. Kwina mohoro. It's not a holiday. Oh, it's not a holiday. It's a working day. It is a working 0740
226 Okay. 132 0740 226 132. Thank you. I want you to send me a message. Maundu macio mothe twaria mega gathonire. Yes, yes. Kirikaniro yaku na ikone kia naro gutura nyumba-ini ya Jehova neki andora mahete mwathani maisha mao. So let us give your life to Jesus, and you will see a difference. You will arrive at your grave at a ripe old age. Thank you. Like a stock of wheat in season. Wow, great. Amen. Ugohoro. Tuonane next Thursday, majaliwa itakuwa July. Next half of the year will be very beautiful. Wow, amen and amen. Na nidagucokeria ngatho muno muno ni tondu urutani muingi kugerera kiugo ki muoyo, kiugo kia Ngai. Na thank you Shikostesi, asante sana. Asante sana. Na muthikiririo nawe ni ngatho na tuige thayo. Ugu niguo ndahoera bururi witu, and may God bless Kenya. It is a good country. A beautiful country. Yes, ni gukoro kigwa mohoro thutha ucio ni timara hukaga tonye koko na tamu na Shikostesi. Ithu ni tuimagara Minister Alice na nigathani waku ni, and have a good day. Yeah, have a good day. God bless you. Kuroimia. Kwa heri, ninakupenda pia mimi.